Hey. She yano. Hia wo. Abrantie ifiri na kura se bana wosi mami mieja awura nse da. Ehene. Mimi mieja no se ne eno. Ekura waka woso wonwe. Eka amabono fama me. Tisa me ka soro ka fom. Me fa ncha wo da. Woso omani hunu so no se da bi. Omani hunu so. Wosi no. Kwasi broni kasa. No. No, I don't have virgin and now a day. One year virgin so my catching in me. Hey, na. And a catching is all my men. Would you my bone hooker? From seeking in our mum. This I me said, be never free a cosima. Now, we say, Yassi, Bibi or Yassi. A baby, a baby, I bet you and him. And your friend Rana Misera. When you're foot to born in a me too. Would your man name you back, pet? Seeking in him. Ewurane said that. O man ntin katie ba. When your man ntin ba ko pe kiti bi. O said that. O said that. Ana Zabrante so said that ko bonu dua. Wo na asan ko tu se futu. Me se won fa ma da ko bonu dua. Na Abraham pa wo te se na se rapture ba. Say e free na ba. Rapture say bi mu betutu akosoro. Ye nyina be ko. 23rd September ye twa mu ya. Ana na nka eba. Ena eba enya ma. Akam ne omi enu de am say ye nya nko bi. Ene ye nko bi. Afutuo na etutu nkrofo. Ye nko bi. Na ya hwe. Abrante no e ka kire ne sa na osese ka no. Na ya na atwam 180 million anka ne sika. Na awura ye timine ne maame akope bosia. E diska na ba. So one ne bedanti. One ne bedanti ano mbe warranty. Onyintum. Kope 180 no e de buy de be share me wo fansem na Abraham pa mi ntwa no ade we na ye ma mbufu no nipa na wakofa no sabio wonim se oye sremuni enti sremuni sika de yeje sremuni fon yeje sremuni aduane yedi na so sremuni de ne nane ne nwo dabi won nkrofo bi kwase ebu mbu enti sa kwase ebu na ya me betena e betufu se nyahwe jamaninka na ya na me no wadi ni ya na me no wani ni ye me nyintum se jamaninka kwa wa bra wadi sikai na sebi ne ma metie kurase e ko ntimi mfanto atare na mpabo nkoma no ni ye kan na moti wonom ana na Abraham padie na ma wuso to na ya ana mi ni boniface bayi me see to de bia ya fa de bi boniface be na mi nyai e wa asem we ho se no ase we onko fasika ne mre no kati no opa wo tie mi na wanye me number na mi kire ne kwan no kwaji ni sika se wo kire nkrofo kwan su ma ba mi na mi katire wo na ya asisisem no ba no we na adwene mi se tempo nya mi kira wo Semi is a temple senche, near them cray photo about down. Every day free, as it sees some, and your poor, we wouldn't be any now, Sitino. Nanaya, Sebi, yet you coqua yedinima. Yet you coqua yedinima. Media catchino, metuno for say, my own twasubim. So, or yen and one dear cosinia mieni. Obibana fan wagon, Obiba, and did you be a titty and say, a cow about one quadradia. Say runs one from an almond yankuno. Tiawa, every I was here for Asem ye say now, who fa. Say a baya pa quisia bema win himself electrician, you man or ye. What's up iPhone? What it in the more room got crack, what GB the amount. I fed the alcohol by house and pay yam. And also, yam one but tray. Meto yam ni be amount. And in answer. Na yam ni bi kura wunya ne he a wo se madam fu bi net yemfa homa ne ntum na nkrofo mra nkomo we mu na yenkodi asem na asem we dika 0548931931 ana say 0551931931 na yenka jangum na yenko krachet na say ye fa nyina ne ye de wuwrem. Hello, good afternoon. Oh, you never patch this over if you didn't know what the Maya. Why? But Mo, Yenin Nkomo. You also handsome win. Sister, it didn't go out. Energy. And you said 1 year per year. By one degree. Dubavia. I am let you get Omra Samana. Nana Brampa, Nekasai. Abraham, yeah. Then you say, also, as you said, Okamoy,
So I'm feeling so good. So I'm feeling so the other one the time. Enti wa support na na brampa. O money dua nku no. I'm really supporting the woman and I want to see me move. Hey. My sister can never follow. Ena de ya din o azuka. Because you boy ma ba ma no so eyi ya ye o ti se ye che ye ma. Ama ye ma kwa hu se bia ye ye to se du kwa fiafo. Sompa FM. Mami. Yeah, that's it. Asem no etimi brai pa. Hello, good afternoon. Good afternoon. Ya pacho say. E pacho me ho ye pa na nso e. Oh, tini ka za fi ti we dey try a try ko ase. Yo be me na me ntie we. Eh, am say e ma na ba ni e se bu nku na ka bo. Sa dey say ma fa di ni pe pa na ya. Oh, We could share already. The mommy, you know, and go school my but in Kwame, you go to more and crying. And I'm a man is Kaya Juma. If you're one of them, this year now, or the Masia, one of this year now, my family, and I sang him out my black. hey. Yeah, so now, 2 hours, I'm conquer. It's a on rock as I'm back. If I tell the blood, should have a totally drink, I just feed Mama over. You come, send your banner and plan a banner. And I'm here, my dear says, no, don't be open. Hey, meme funny amemu. And I'm a movement here. And a hook I say, me bonus of 80 million. And I'm saying, they are not being a maybe. Anna, the Kayan PM for 10 million. And we pay for 10 million. So, my son, come here, I'm not a young ya. For my young, no more the attack. There's all no buy, not ordinary year, the teacher. They can make only the money now. They're not plan for someone who can and crack. Miss say. Yansu ya da say. Ya to say score line that saying. Hello, good afternoon. Afternoon. Me pacho within baby a friend fio ni entie o. Yo, pacho from mama farm, mama free bank sim. Ma me pacho ma mintie we. Obeyi no nji na ho. Onyi ni sika. Onji ni sika no onji. Pese no oburu kwa che bebre, ni wo kukuru mpani na wo Ni ebe soa me da se. Nti onji ni sika. No kwasem me da se pa. Hello, good afternoon. Hello. Boss, good afternoon. Ya mukare mekasafri kraki district. Yo. Aura ne wasa tare fitara na kuma kan da ni kwa su pa. Ufo ane so. Ufa na ta wonu su pa. O money dua nku no. Ko ko dia kuno. Hey. Say there, hey. Hello, good afternoon. Good afternoon. Ohima me pacho me entie wa wie ye. Pacho ya de mo ko blano, na so onji ni sika. Ngo ti abu no obu blano. Na ni pa wa ka tan so stuff from our twice from our we. But I just want to ya mama. E dia den kwa na de. Chese. Onji ni sika. E ka sen. Menya phone. Be the way be fa call nam the way akọ. Chese to na bia nyansa bia animu. Hello, good afternoon. Yeah, hello, good afternoon. Ba me na me pacho me entie wa wie yi. Magia from Kojo Makasafi, Eastern region. Bra kwadwo me pacho ya ma one so maye. Magia pasi bona ya mbaso ni do so do njine. Ana bro pati mfwana so pa. Ufo na na bra mpa so. Bajwana. Eme yi be wuwo. Because me friend na se be me nkobo ni dua nku no. Ema ne kra mpofo aso. Hey. Hello, good afternoon. Good afternoon. Be me na mpacho ma mintie wa wie ye. But the promoter in Katapi as you go, it could be a floor latte. And the bomb about Pana and Mara, what I said, that young. But the good side of the man alone. But I never know how I don't know what I let me really affair the next together. It's only what they would I look at that for much of Missia. When I asked what they would have the so many class here, and I'm dear Lemano. You don't be serious after all here, and I'm only a minute better one thing. And then there's a brother would work for you.
Hello, good afternoon. Good afternoon, mommy. I never friend gift me can say free of what say. Obagiti. Yeah, na dia o ye wan ye kura. Say me man na be man bu ye kwasi anka mo be ka. Into mo ni nko no next time about this Hey. Platform we ankasa no. Wonu mu nyina aka no kure wo. Yemfa ofrefo otwa to. Hello, good afternoon. Afternoon. Bema na mpacha o mientie wa wie ye. Le patron Kemi au. Hello Kemi come. Hello. Yeti o pa. Kemi men kasa o. Men kasa be de ba me man nya kuru bi. Ntona tia kura me man nya ntona ntwi bi. Adan ka ba ne dai. Oh. Me sremni. Men fino kura me sikano kura menje. Hey. Say asam case na ye case you. Me aka mama so watere no wi aso emu pa. Hey, ya me yenhwe you. Hwe mame mfa akwanya yi so na menka bibi nkyere me nuanom ma hwe. Ene obi asem ena ote afidi achi din ne yema ne muaye yo. Dia oba bi dia ye no. Wono ne ti afidie na chidin na wo hwa yen dia nkrofo ka ne dia nkrofo se no wo tie o eti sa oye oba na wo tie mi ana wo hwa mi na mesra o dwene asem hu mienu ena me mahu se nya be ma bia na de be che o be ma bi wo be kun last call each rese wo be sei wo won ye wankun ema ne bi se wanyi ni sika ni nyina no na se wo ye oba na wo siso na be ma no hwa na wani nye ne ho a mesraw twaso Lexta Ghana na abo ama nyina ama wono amwase papa ye frɛ no Yaa sanitary pad papa de no ane ya san sɛ wono wo mu size bebre mu adantam mu nketo ne mu akɛse wono mu kuro ye sɛ ma wo de apampan ne nyina danso umpe we na apɛde yin oba obekwa fikyire na obetinya tumirika budambale si nyina Yaa sanitary pad na uhia be patro ne mpanyimfo ni nkomo ahoma yi so 0302 235 295 0302 235 295 na waje wo de kama Kengen Energic drinking water wo ba no mu nsupa anya apomudin a Kengen for de na me pacho weekend Yaa se apono to nom ne ade wedding odi ade me pacho Kengen eno ena ye nsukroje a wunya bi a ebema wanimatimi abanyam ewo ahohwo ni nyina anim alkaline no ewom ye ebo nipadua no pa wo pendodo atu a me pacho fo ani kirembrema UGC Tafu New Road Quantum so ye ne ye wo Abawa Road Junction hwa ahoman na frɛ na ye nso so ye ma obi neto 0241 44 91 91 0241 44 91 91 Joycam Roofing Company Limited ya baby omo se efie na awusi wodan na awusi no mesra onyame bibi wo soroma ne nsanka nchensen papa ben ne gusuo enua papa ben ne gu ase ne nyina Joycam wonomo ene betimi aboa ma ofie na awusi no etimi edi mu pa Ghana ha baby abefa bi omo wa ha me pa chaw wo kumase a sokoban ampa me ye ne police station no ene di animhwe ye de no to nchen kra ka so atachiman sunwane temale boga wa ye wo ho fra yen sesi e na ye mo awo 0540 125 816 0540 125 816 Best Brain Publication Limited one mo say enkwada adesua ni nyina fadan wono book titiri wa wono mo kenkan kwatro nsɔhwɛ free class 6 eco JHS omatintim nwoma no kwasam ne se naka age atum se nwoma omode aba no eboa ema nkwada adesua timi konkan entimisra wo to nwoma ma oba ne na mepaachew ye nkyɛ Best Brain enwu akira mento Kingdom Herbal Center for na ni wudi nkomo yi Kingdom for say garlic yadro no wono wo nsuo de sanso so na wonom wo de omaye ne pelese
ene unya nsuo ne de na ebeboa na wontimi ne pampan na waje police ni bi na say ekoya adwuma kro na bra stroke akoma ho yade ne stress nom ne ade cholesterol titriti ye be ye afri ho sanso no mo Kingdom ginseng power capsules nso wadwa so a eboa ama mema ma ya mre won pamu pa timi afri afa won mema yo abo won mo bo me pa cha stress kro ya etu ase na san ma ahoden foforo kra tremendous capsules ne nso so ewo ho se ebeboa na odepu ne nkaboni ni nyina be ye afri ho ye be ma nso no wakwa akwati gonu a me pa cha Kingdom tremendous capsules no nya bi a ebetumi aboa fra yen na sane a opani bia yenya ne yopo mfama wo 0597 298 855 0597 298 855 Sompa sika kese no wadawro mene ye fiade o nyambo ochina bebo bonsanim ni ade akokọ okwa yi ase sika ni ho a mesiro yufu ni sesi e ne boso star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash select Sompa na fe hurugu mu a bedru sa de besa no na ese won so wode dayie Republic Academy yan ne de City Montessori diaba se won kwada o mu wo fie no wo school papa de ono mu akwa be pa cha o manenya Republic Academy yama wono mo ntete pa be pa cha Ghana curriculum ne de ye adwuma pa na ye de British broni fita de enso so aka won se bebo ankwada no ama wono ma de suatimi atumpon ye wo day e na afa ye san wo boarding ye wo Obom Road Lamte Hills Kaswa ama saman kwantempon ne so freyense na ene ye terms 0249 282 329 0249 282 329 Abrante here to say wo ho ye mo akwaba ye na aha de efie wona onam mpacho de enti amebae no ya asem bia e kire me so na me de aba bedan mu wanyemobi pacho da bi obi anyemo baba pacho da bi ene ye fiada de menua be ma anyenyem nom ne ade ne ta akoso wasem ne ye de kire mu kire yen pacho last 2 years me ba e hyehye me kwa adwuma na me yire sanso so obedware me ba ketwa 7 months baby enti odi nsuo ni besi ni che na o se jama akwala ne de ne sa twe nsuo ni go ne ho ma akwala ne hyehye ti omo frɛ me se membra Lekma hospital enti na me wadwuma na me rush call hospital o me kodu na me ho se me ba ne na hyehye enti me ye me ho bia saja ehwa akwala na aboka kosi se omu yi akwala na hospital enti ebedru ba bi na scanner me boka wakwala ne ho na akosoro enti me nya scan fa hwa akwala ne ntoaso enti me ye ma adwen se saade a me de akwala ne be ma ne me papa wo akura se ye frafran prince enti me de akwala ne ma ne me papa no wa friend prince so mo ntoaso to mo ye mo hu bia kodu mre bi ekuro ni nyina awuye na mom na akwala ne nan mu ntere enti ontimi nante na me so mo fa ma de mbre me na me hwe ye kwan ambassador afaso ti be sade ne ko Lekma hospital na doctor ne hwe o se na de na ye nde ji se ye surgery manu enti me dimiti bubo mu a na me konya aboafo bi won sawam ensawam orthopedic center am so on betima aboa me na ye keka ya enti me ni omu di nsawo so a ni Lekma force ama me saka scan omu tua omu ma me check aye kutua 8000 Ghana cedis eto Lekma account mu iti dani dru yes se omu yes surgery ma akola no omu se account na scan damu no different from pharmacy account iti makoye ajai memboa na yempe bosiane support na omu ye bibia wiamu wia me refund scanner my back iti me so makoye ajai na me ba pra ne bi nya abotre ma me sa ko wachi biem wo se ukohia enkrofo bi orthopedic fo bi wo mo ye NGO fo ana me de mintimi nkyere sabat me susu sa ususu so mo ye NGO fo pachan because enye common say wo ho betimi a kire pa na wo bi agina so aboa on tempa sa na case ni serious pa anti me de call ya mo hwe no mo twa me picture ne akola ne nyina 90 yes anu no mo yes on be boaye to mo me no mo di nsa wo so ama nyame ya adom ma me saka ska no nti ekodru hospital wo wie NSS o mo yes surgery no be ka asem ne kire me
Iti that day na ombe surgery no be discount ma me yere 5 million so mo fan to mo fan didi omo ko du e hospital be hospital Lekma hospital na se ni kuma se ha o pacho da bi na e wa hefa e wa Accra Teshi area mu ho iti se si enkoma me ni wo di wo free nkran na abai pacho me free Accra na me baaye ani abusuafo case ni ye case yo nti sa no na ese me bo anti ska me de ma omo so omo fan ndidi nu my wife friend me say what the scanner koto dressing near ma omo de be surgery na ma akola no ti ade chi ye me ma omo ko ya wo dan ti ade chi Friday na omo ye surgery na koto ade na no pa no o sa friend me ma me sa se ni 300 cedis e ka scan no no so koto to ne ma ni kai e na omo de ye surgery no nkofo no so ma me ye awe se bibia ni a me ma omo enti eti that day na aye nkofo o ma se NGO fui pachan timi ko dru ho sa da na Friday na nwumre na ye 15th November last year no mo ye surgery no mi ko dru wa na mi twa picture ese ni nkrofo no WhatsApp iti me ma mo ye awe se de e ko nie na nkrofo no si gi se me di mi sika sa be support ntimi ko bobosi afa mboa ntimi ko Ashiama Ekus Pharmacy e wa Ashiama space enti na me nkomo a oni mi di menti asie mu no na kire se check na NGO fo no de ma o se fa ko Lekma na wono munyina check ne so na ade bi ebehia se ye de behwe akora no monye no check no next kan so ana pacho da bi next kan so enti adenti na afi na wo san yi wa wo sika de etuatua ne ama wo me nti asie mu no na me ni omo twetwen ye pa wo ho se sika no mo tua we de sika no mo sa pe free mo wa na no mo se o account na sika ni dam no e different for pharmacy account eti ma me gina so ka kire o mo se omo yi 2000 Ghana cedis e fan to nurse ni ba ko ho se bibi hia e wo hospital wo ma akola ne ho ade to a no mu ma nurse ni yibi so mu susu se bia yen awofo ne peska ni bi na adi nti a mu yi ska ni bi no mu fa nkoto ne ma no o ma anti ase enti de o mu ka en no na che se metimi G2 mu because me na me ba pra na de wi a me ba no condition tie enti no e kwan bi a so e se metimi bo me ho mode se me ba no ho beto no enti mi gi pine etu mu se me di o ma asem so iti me koso ekwa Ashiama ekototo nduro ene dressing niema kosi se omo da hospital o 2 weeks ekosi se omo yi omo ba fie omo yi omo ba fie so no 3 days bia omo sa call dressing omo call dressing so a hospital Lekma hwa no mo ye dressing so me sa tueska omo ma me hu receipt a me kita receipt ni bi ba ade ska no na enyeska papa na ye scam wana because mentias ye say obi ahu mobo atro check edi amount say how beje na kwa hospital yi mu ne yemu a na wakọ honom na afei sika no wo san yi bi free animu ne akire san ba no menti ase wotimi bisa question bi fe no ho me bisa ya bai na obeko bia no saa no bia ka obi a ne hwan omo ye administrators na omo wo hospital na no saa no ukobhia obi a omo kan sen na kire wo omo say cases we nya first person ya di case bi say aba hontinu ade esi da saa no mo ye no nti yen ntimi besesa se no mo ye omo niema wo ho nti yen bo ankosi say akola ne ho beto no na omo wia scan de da ho maye omo refund scan my back ena mfie say ni pacho saa no nti omo yi akola ne wie ya akola ne ba fie no ye koso ye dressing na kosi say kuro ni wu ye ti kuro ni wu ye no ena me call ye say omo refund scan omo say gi say 3 months nti ye twen ya kosi February that way nti ye call ye no ena omo say ye ni hu kwan say ye be gi sika no na ho amu na ho kwan so mbeje omo bo akola no omo na sese omo choro check no mo dimu na omo di sika ne sakoma o masana ye akom wa akoje o ye sika na ba kokora aka kire me say oni mi ni business bi aye e hospital ho nti sa wasam a wo kan bra mani nsanwo wonya show se bi adaye bi a wokoso ye na bi a wo kire ya sempa pa chonye daye na mesom wasempa esi sempa ha me pa se obi aboa wa ma wo check e di akoba bi mama mi sa question we won se wokọ hospital wa mo hwe wo no wo betimi e de wani abu amount wa mo spend de hwe wo ba no
nanka yentin free check ni mu ni ehun amount aka sisi a de me manya bibia ewo eho ntino me sika o mate free me 800 and something because out of check no na saying check ni 8,000 Ghana cedis there's kind of 10% pen free so sisi a no check no refund o ma ho e check o ma tro da hospital o mo sisi da hospital wo ne 7,159 ene iska o ma tro da ho say ene iska ka wo hospital wise say some refund my ba almost say ni ho kwan say e be discount mama misao wonu ma tro check no de ma wo koye no won mo ye nhihye bi receipt ni bi na da so no we ye de be receipt we ni ye tama ye di check ni koye kotua ya o ma ye mo receipt ye ni e wo Lekma ni na se wasem no enye da ye so o enti we ni na ye scan no chese orthopedic training day center one na ma o say sika twitwiri die safa ko hwe oba 7,159 Ghana cedis omo ma me 8,000 na ba ne say na say ye titi 7,100 ni yes omo ye surgery ni wie say me ye agya na me boa ye ma me toto dress ni ma ni nduro nyina ntini operation omo ye no eno ho ka e na omo tifiri mu na aka sa 7,559 okay na mama misao sa orthopedic fuyi wonom de check ne ma wako no omo ne wo yan hihye bi se wo kwa ebi eska ni bi ka yemfamre wonom back ana hospital ne mfa pa cha oman ka bibia sa no ane se omo de ama akola ne se omo fa hwa akola no ene se ebi ka e wo so omo de ma bre omo kire me se me kona se bibia ni a me ma omo update e wo de e ko ho eti the very day omo ye surgery ni so me twa picture e de sene wom ema me ma complain nipa na odi mani mu onsa wa mu ho ye orthopedic center ono me man complain ma man recording beble e wo WhatsApp me ne na kasa fa sa de no ho e no se won te de enti ankofo ye santimede ye mompa ye na omu ye bibia nwie na hwe de be kwa kosi enu ti ma frɛ ne san eduru ba bi no no so wa afono no obi aya o papa wie na o san kwotwetwe no ye di asam ba ko we haum ntini omo cases bebre wo hwa o se omo boa afoforo na ye nko aye de omo twetwe ye too much ntina ye sa no obe pushi me ma accountant owo orthopedic wo se onu omo se omo na onu na se okoba Lekma ho beji check na omo atwono da ho no ye refund no ntini me frɛ no wo de number ma me frɛ no me frɛ no se onko gi a ono so se onya kwan me frɛ no be duru ba bi kura me ye ma adwen se me ko bob siansa me de ya de ntimi ye ma adwen se ye de me peska uji ska no kura nka de bi kura tutu ho ka ade atua me ho ka ntimi ye se me ko bob sian kura de ama no na nka on fa ye lole fe fa ko Lekma ho nko gi aya accountant me frɛ ono so o se ye ne saa ntimi bo na chi a eduru ba bi ni ma bre ye ne saa no me nti ase ma bre Kelvin my concrete obi owo Lekma na ye ho mo archive mu se omo wo papa yi ne ne bibia credentials bi wo ho na asem no ye hunu how genuine na eye na afei wono mama ye ho akwankyere because asem no ntimi mesi ye kon so mesi ye sisa asem we de ano odin na ze se no wuji wusika no o de kwaye den se nka je obi aboa ba no ato na wi ma ko bobo sia won krofo ho sesi a jina so me ba Kelvin wan anya ni oba na be ma hello madam ma hi madam me mo ha o madam ma hi Kelvin min teshe madam ma hi we free so onte mesre mo hwe na yensa nkan na yemfa wo details ema no edin ben na mo de kwotworo abofra ndin wo Lekma ho acho me ba ni din di Zipora nyadejo din akakra ka entie be ye den Zipora acho an edin na so mamiesi there be okay ya me da say Zipora den nyadejo mo mehunu bo adai me menya ayisa me menya bad saa o me ma dwere no ma yensanka ne ani ni nkomo adofo no 21st clinic se men kan kire o say
oto asintini twetwon wokoto fa de enye yade na yakwa na edin kakraka se ya siatika no ai ebi tete wo pa wunya ba bi mfa wanu manura na nkwa 21st clinic se menka nche se fa bedan wono mu na wono mu ene betimi aye ho adwuma yie pa ede amawo bepacho ye lab sanso ne etwa scan massage nso so ye wode ede mfidie nyina mpopo enso so eye enti mepacho wo kumase a ehwa overseas ye wo hwa sompa ewo yesoro pe oboase nso ye wo council quarters enkran ye wo dome market sunyane nkransa tachiman enso so ye wo ho fra yensesi ahoma yi so na fa wokoda na ne dan ye 0249 311 311 0249 311 311 B-Boss Ghana wonom se menka nkyra wo se phone bi kura na phone no shape nye phone no agija jonkolize a omo se menka nkyra wo se ombetimi ama phone papa ejane na so sa iPhone 11 Pro ya enua be ma ekoto ye nyina omo obi wo ho ye kama de ehia ne se wo scanning 15% pe na wo de aduru honom fagana card ka ho edi adanse ye se wanya 18 ai wunyanye ne sa pe phone bi ye da wakoma so bi a wo mo benya edi amount madam ma hey hello me madam ma hey Pacha Mijeso. Minya ba ya frame na na Yaa Serwaah. So mpaka sa fidie so ene kasa mfonyin so na meni wudi nkomo yi. Ya wa ha na yenua ba ma bi e frɛ no Nyajejo Philip. Ede na asɛm aba bedan yen sɛ emfie mienu bi o sɛmiense bi atwamu. Ana emfie sɛn emfie mienu a atwamu yi. Ne baba ɛhyehye wo pra pa ma ode bedan ɛyɛ Lekma hospital. Na moje ehun ne amanyina ma no kwasem no ska no na oni bi enti orthopedic fuo bi ne hunu ne mobo yanya ne ntie se wonom ye NGO fuo sign check ede ma no na ye 8000 Ghana cedis ma wo dimirika de bra mo sa monye hwe ne ba ne ma no na mahwa ne ba no awie ama nyame adoma sumdua ba akora na tie sikama wo susu se 8000 no dwumadi amudi ye ne ska ne bi aka na nke wosa mo de ma no wadawruma wase wahwe animu a besi na hwia nkoso enti yemmisa se sika no ehon sensem no akwa akosisen madam pacha otomenka hey ayiro Pacha check no da ha say na ka chom say also madam yetie opa ugina yi anke be man komobo na ye de nante ase ya adwuma me say check no da ha pa ti akache orthopedic for na say omo ba check no then they pay the money, the rest of the money to him for him to bring his receipt. So the check is still lying here. I even asked him to bring his own receipt. He's not brought them. And then the Ebeka brofu new. Pacho, Madam, you have to also come and ask us our side of the story. That is why we are calling you to ask. On air. Can you hear me out a bit? I beg you, please. Can you hear us out a bit? Please, I beg you. The person who complained didn't do that back door. We have the person came on air. We've even spoken to orthopedic, the PRO. We've spoken to him. We've spoken to the accountant. They just have to come and pick the Madam, check. the charge is not that. We are not saying that you've kept the money. We are not saying that you've squandered the money. If you understand what I'm saying right now, we only want to know, we are interested to know whether what this gentleman is saying is true or not. That is what we are interested in. So then, if it is true, as we are saying, we need a certain directives. Please, do you understand what I'm saying? Madam, we've given all the directives for him. So we were not there. We just want to know. Tell us, madam. Just give us the update. Say, Ebia, and that's say, Yakachen so when you say, Madam, more from an inch. Madam,
Sister me pacho dia ye kan nyina ani o. Enye se ye bom so bo se adwuma mo ye ma anya de abranti wa betena fidie so waka wo bi ate. Enti yen so yentimi ma ne nka no nsore nko. E wase ye frɛ mo na mo nso sane esitie mo ka na obi ahunu se no kwasem ebi anya mo fault na bra ye ote hai e na nka ne nsemu yi. Look, please, I beg you. This thing, I don't even want to even get myself involved with this thing because we've spoken to the orthopedic PRO. We've spoken to the accountant. They have to come and pick their check. He presents his receipt. They give this money to him. That is all. So, who should we call? Should we call the PRO for the orthopedic people? Madam, the check has been lying here. It hasn't been gone still. I understand the fact that the check is there. Please. Give us a directive. Look. Orthopedic should come for the check. Okay, Tiawa, that is what we want to know. We are not holding Lekma, a big brand. We are not holding Lekma for anything. We just need directives. Anyway, thank you for attending to us. Ebusuya for agent tiny ye kan brofu. Fiada ye kan brofu. Brofu e kan ye nyina na abram pa bechirim. Ene wie yi. Eh ye rade. Hwe ebusuya for asam no eba se ya. Papa ya ba betena se aka. Mentimi ma ne nkwa saa bra mimisa wo bi emu. Ebia na wo bete no bia wo kwokire mu a wanhu na se kire. Eba ne sa ya nya adwuma ye. Enti madam Roma sa samba na ye frɛ ne epemu nkire mu a. Eya na nya bi aboa payo anase bia ye ne na nso ade enti na bia ye tietiam na so madam Roma. Piaro no ye benya ne contact afrɛ no. Mun kwaso ana mun frɛ ne ye ne enefiada ebe yiri say tin adofo no na me di B-box Ghana ehun komo de kirew say wo phone no ai kura na ye dada condition ewom no wani nye ho wo pe phone papa ayusu a de hia ne say sa phone ni sika no bewom be 15% pe sika no kakra bi won beje na wono mo age Ghana card no de phone na ma ho afi no ne wono wa kwanhyehyɛ ye kwan a befa so atua ne nyina kakra na won so wasom atini adwo ye frɛ ne say Director, good afternoon. Hello. Director, good afternoon, sir. Good afternoon. Director, me pacha ye frame Nana Yaa Serwaah. Me ye adwuma wo Sompa, enti me pacha Sompa kasa fidie so na me ne wo kasa fai. What do I? Me pacha tie me, ye frame Nana Yaa Serwaah. Me kiremu a me ye adwuma e wo Sompa. Sompa eye TV and radio. Wada Roman koma me ni wudi eda mesrew. E ma ne ha na sem bia ba. Wait, wonim ne pa so wo frɛ no de. Me pa cho nti na nka wo ye din tie mi a enka wo betimi anya asem ni mu muaye na nka wo hunu asem kro. Okay. Yo, me da se so mama kwanya kese ye ti sei. Me pa cho Philip Nyadijo. Ena edi abedan ye nse emfie mienu etwa mu nie na ne ba ehyehye ye wo pra pa in fact se wanhia mu a enka aboa bi che ne hwei na nani so e pa mo ma ne check bi ma ode ko Lekma hospital na ode check ne ko ye no no kwasem so ma hwe ne ba na ma bibia ye kama na wosusu se ehwa wono mo de hwa akwada no sika kakra bi ka akira na nke wo se wono mo refunded the man enye sa wo se wa hwa ni mu a wono mo mfa ma no na ode bedan yen no ye ne mpanyifo bi adi nkomo na si ebehunu se asam a brantie yi kan ye no kurenti na wo se ye ba won so nkyɛn ne bebusa mu asem wada Roma enti ye frɛ wa asem ni nyina nie. Okay. The way of no create ye man sika but okake say hospital no deal and this is 8,000 or so. I can't remember the figure. The figure was 8,000. And a man a check for that amount to go and pay for the hospital bill. I know the coin. So the coin also I'm on my free account. But since then, I say offer and now almost say medical bill. They
the drug account is different from the, I don't know what other treatment account. Okay. So because of that, the hospital cannot transfer the money from the directly account to him. the drug account. Are you getting me? Yes, I'm getting you. So from there, that they were asking her to buy, they were asking him to buy drugs, and he has been paying the drugs from his own money when he has money in the hospital. And I said, then how is the hospital management being done? Because if you have accounts that is in your hospital, they can even be 10 accounts. So far, there's money in a specific account, and it is not meant for that particular purpose, but meant for the other account. You could transfer it from your account to the other account, and then you continue with the treatment. But if you say you cannot transfer it because of that, I don't get it. So I said they should go on to see what they can do from there. Director, first of all, let me thank you again. My mensa na wasibio. No kwasa me san kaminya nke ka brofo na ye ka twi se be yo entiase e betimi aye adwuma. Mesraw. Twi ni shada anya ho. Okay, ene ye nka na ye nchirem. Director, please, is there any way? Is there any chance? Mesraw, just help us. Lead this for us so that we can get the money for this gentleman, because it seems that the gentleman is drained. Yes, but what we also want to know, sometimes some of these people, they don't speak the truth. So we want him to also bring us the receipts that shows that he actually spent this money out of that account. So if he has that receipt and he brings it to us and say, okay, this is the money I spent from this hospital out of they didn't cover it with data, then we can also pick that and go and pay. But sometimes they'll come and lie to you. Me, I'm dealing with a lot of the charity cases. Director, thank you. Please. Some of them will even come and tell you that some hospital want to help you because they want to help you, and this is the hospital bill. You have to add transport and what, that kind of thing. Please. So because of that, sometimes when you are dealing with them, you have to be very careful. So we've asked that if he can produce receipts for yesterday, he told me, and I said, can you produce receipts to that particular day, what you are saying? If you have receipts that shows that, yes, you actually bought drugs out of data, then that is a good case. But if you don't have receipts to show that you actually paid for this, but you came and you took how do we even know what you are saying is true? Okay, very, very understandable. Cratch and patch out in your walking. Yeah, because we gave it to him. It's not like we loaned it to him, or we gave it to him purposely to help the child. Enti ediebe enti na director medase pa. Enti director wada room na say yetimi nya particulars ya ye kan ye bedi adanse ye pefe say wa kwa spend say ne nkonta ne nasefo no bu betimi adi nanima ma ne nsa kan de o hwehwe. If he should bring the receipt to justify that, yes, he actually spent it out of the distance at the same hospital and they refused to use that money we paid for to cover it up, then we could follow up to get the check for him and collect that receipt to also cover up. Because they are even asking us that we should write a receipt for them and take the balance of the check. But if we also take the balance of the check and the money comes into account, don't forget we've refunded the money. We will need receipts again to cover whatever we are sending out again. And if you don't have receipts to justify that, what are we saying? That makes a whole lot of sense. Let me thank you. Let me thank you for making time for us. Let us advise our clients so that we get back to you later. Okay. Thank you, sir. Much. I do appreciate. Bra. And me point ya blue jeans be ya 5. Me ban manum tea eba na maria hye mefu ado abetena mama miti esi mu owe brofo. Empanyimfo aso se menka twi. Aden. Opanyin yasam a wo kan say wote. Do you know their demand? Say onim de omo hwehwe. Omo hwehwe receipt a e kire se me boka e ma ne du sika omo tuae. Ba de ba ye ne say omutu esika ne ma me na Lekma for ne ka say me support na yenye
kosi se bibia kwa wie ya ombe refund this kana maye no me cotton duro no ashama market bi o sometimes 300 omo mame receipt na white receipt na pharmacy receipt na print out no omo nka bibi nkyere me say na refund ne ba nka nkyere enti me so man keep those na ka se be ka kyere enti no me man keep our receipt nti sa receipt ni de me ni bi wo but dia me gina so nti America sa sika de ya me de ne say sika no address ni ma me to ye ni ba wunya abotre hwe ma me nka se mi nkyere o ba ne ho te sen se de ne ho ye nyame aye wadom sika 8,000 na de call Lekma hospital no obi na atua ma wo which is NGO fo ya ye kan orthopedic bibi fui omo na atua enya wo sika pacho dabi what am I say enti fa ne say when yes ka bia support bia wo baabi na wa na wo brehwe wo ba no a enka at the end of the day dia de wo mu ne say wo ba enya ahoto wo so waso mu adwo dia make enyansa ni mu ma pacho ai ekoba ni say ya enkra ho de omo no ba ya nkra ta asem ne brofo sam o na me ka kire no kofa paper we bra kofa we kofa ha koye we be yesei awi ahwe brofo ankranfo aka gu mi so fie ha ye be wo enti me dia me ka kire osesi e no advice ketua bi amede ma ho the next and the only plan B I want to say expenses ya we ye no wo de kokeka bom na nya evidence na wonu mu ni wachi enkonkwaje usika ma ya make nyansa ni pacho nyansa wo mu ba de wo ho sisi ane say manya tu ho na mobile Lekma pharmacy we dey ask wo kwotwa loto aboka o pharmacy for na me call me ko to ndro no wo mo ho no omu ni me pa me to ndro ho pa enfan is business me call ye no omu say omu anya sa receipt nketewa na omu ti me ma me bill wo sa ndro na me toto ye ho enti sesi a no say Lekma for no na me di blame ma omu say omu no ma cause problem because omu nim si say na be kwa ade na omu nim si omu chest ka ma kola so omu fa hwe no musa ba me nchebe ka se me be support ko si say we ni be na bibi sa kra mumu ya aware mumu ye expert of those things no so mumu me ya aware say na ye wi a ye be say ti keep receipt no say ma kan kire me na Abraham pa metena se o ba me besa me kan okura bi kire ne say sa niama we ni ya na untanya obi ma na advice wo say for receipt bi tutu ye o unhye den nya obi enti mesrawo dia obetimi aya aboa ye ne ani opanyi kase ya kasa ama na aboa won so ane say wo de receipt kakra obetimi aya den a provide no fabra na papa ni ani mu na sika ne kakra kra obenya no wom na wonsusu nya na wo so hen ha wo ana so na akoma nto ye receipt ni de omo ye address ni bi wo hospital o me wo no hu receipt kakra wo ho ba nduro ni side am toto ye de me ni bi receipt enti mesra konko na me de aba eno no hwe me say pharmacy na wo kan is a business enti nya wunti na odi data ebeto say 2021 hwan obeto paracetamol emfa mesra wo kakra na wanya no ye ne panyin bekasa ne wadi wanim na kakra ombenya de ama no waso musa acho mate wate ase kakra wo de wanya hwe kura no nye ma ne nyina anye den enko meza champion branko mu na namrem na yenko second case so me dance na ya won say papa ye no ya na edin kakra na sebi obi yo papa so se wo so oto bo ase kakra won say from nowhere na obenya enkrofue na ya boa wo na ya ma wo check no ya de ma wo in the name of hospital na ya wo kono wo de wudnim say hospital na wo kono chichemu bi e wo ho ese surgery side ni na medicine so side ni wo de wudnim na ade no akọ ekoye no na wo mu etufu say wo de say na yasem na etie ya kire wo mu na bo mu de toto enema no nefa ebra na se wo wi a ye de betoto ne ska bia ya aka bia no ye besan e de amaw na ya Ghana for meme kan ade ba kon ya yenta enya ni say ye to ade ni agi receipt na ye keep receipt e ba yiro ana sabi company mi enu a ye kan wasem
wɔn yɛ well established enti yɛmfa aduro konko ɛne yano nkɔka asɛm ɛwɔ hɔ no enti na abra no yɛ a ne yiri tutobie no na ɔno nso so tutobie no sɛbi wɔkɔ ahyɛmadwom nso deɛ ebi kura receipt kura mpo no yɛmfa ma ana de ma kura adeɛ bi sɔpi bi ɛna deɛ nso adi mfie mienu enti no sɛ wo san akɔ sɛ wɔn mo no ɛma wo receipt ɛwɔ nnuro a wɔto ne mfie mienu ho a wɔn no yɛba bɛ audit wɔn mo ama bibia ayɛ yie awie pɛyɛ enti wɔn nsan ko wɔn akyi mfie mienu no na wɔn mo no ɛnkɔnkɔfɛ receipt bia ɛmfa ma ɛyɛ impossible na asaba ko ne sɛ wɔwura yi nea ɛsɛ sɛ wɔte ase ne sɛ waspendi sika na sika na ya ospendi ye no enru nea wɔn mo no ɛde ɛma no wɔ check ni mu enti na je sɛ sika bi ɛbɛka akyire but me pɛsɛ me ka no kwadi kyi owura yi sɛ sika no ya wɔn san wɔ check no ɛde ma no sɛ be sika no yanka sɛ wɔn konkodi ɛnya ne dia na mmom ne yɛse de hwɛ akodaa no ɛne nyame ɛncha de wɔkɔ hɔ no mo no akɔ ba ne sɛ sika ni bi aka na sɛ no ɛsɛ wɔtwe diary kakra wo bɛ twe diary no ɛsɛ wonya wo receipt because company ni me no wɔn mutimi ntan wɔn fia no ɛkɔ cancel abraya computer so ya record that in 2 years ago ya be audit enema atwam enti nipa de na wɔde be prove ɛyɛ wo receipt enti mpɛsɛ mtunufo no sɛ receipt na ɔkɔ ahyama ne nkwankyɛn na ɔkɔ toto ne ma na ya ma receipt no on forget ya de ma no no so onim te okipia very good enti kakra no ya ɛwɔ hɔ no mo no wɔn fa enu momu no ɛnkɔ baabi a wɔn de sika no ɛma no na wɔn no sɛne san papa ne kan ye ne panyin ne nkasa na wɔn no ɛbɛfa wɔde ama sɛbi wɔn akɔgye balance no but wɔn de sika no ma ne sɛ yɛde kɔtoɔ ne yɛde ahwɛ akwa no ho bibia ɛwɛde nkyɛn de wɔn hwɛ akwa nso kan ne nɔɔso sa so enti na wɔn mpa yɛ na adeɛ no wɔn san ɛde kɔ a wɔn na ɛbɛka sɛ bia yɛn fɛ sika ni bi ɛma abranteɛ ne mu abranteɛ no wɔnyina adwene sɛ sika na yɛaka ne nyina yɛ ne dia wɔnyina adwene ɛsa ɛyɛ very unfortunate ɛna adeɛ no kɔkɔ ba saa wɔn ebi kura nso so a nkɛkɔ wɔn mo no nya asɛm wɔ na aba ka wo hu sɛ sika no kɔ ebi aka wote ase ka wo hu sɛ hospital ne sɛ madam yi n'ani abra wɔn te ase sɛ yɛ frɛ no mpokura busa no ne me kan sɛ wɔn kana kɔma nto ne yam na receipt kakra na ya kan won fa nko se bisika no nyo ne peye enya ne die nto okọ na mpanifo ne ban hospital wo na kakra bi ade be na bia no onsom no wontwa so so simple me da se na abrampa nana ya we de atwema me ntwe o na makura wai nana ya me da se nyame nhira wo pa nana ya mani abre papa asem we ho hwe ewiase no kra ba akopɛ krachin na kwaje check in the bremo wona kwaje yewu enyi wo mu na de bremo wo mo hospital ho krachin na kwaje bai ana mo ka se de to ma ade ni nana ya yenya nkwada wo kurom ha sesika no edam account mu na free se ha yetua se ya ye be ma wo yi a e wo se muti free se account ni mo send koto ha nana ya no kure na make a kire eza check ni ya kashi enye yie nana ya se mo ni se nana abrampa eba ni say na wutwi ni twan yenye yi wodi mate de directive na na wo se odi so ma papa edi ani mu na mate de wo kana se na ya ba ye ma hospital na ntini ma bi ase misisi kana krachi ne kwaje check no efri anji won ho de bremo enti wo mo de baaye no se mu free se ka bi wo ho a na ya hwe akrachi wo so aboka bru 6000 waboka bru 6000 eya mo ma ne ti ase se nam se sika na koto account aye ntimenti ti bi nkwa ntinkwa wa pe sika bra ye wi a ye ne be kwa akoyi sika no tie asem ne se de sitie ne ye wi a ne kwa akoyi sika no ne e de amaw na ba bi akɔgye ebosia wo de akoto sebe nka we nyansa be na esene de mo ne kan yi na fe wo wie ya fe na mbeka che ne se this NG wo ne ba beje check no asem wo mo ne ka che ni di na ya e wo mo se papa na ka ne de aya dindindin ti no pese krachi mfa receipt mra no ni animu ne kwa so amagia tum but hospital ne krachi na ani ni ye omni na ani ni ye ewia so ka no krachi nipa ka kire nipa me ka kire na bekum yekume hospital no ma anya de me say check na branch na kwaji sika no 8000 de bremo what nyemo na de kwaje omzem what de bremo wie na mo de koto account mu wie na se ye hwe na
edi ade wom de man se sika no on fan kodi abeti ana on fan koto wan wom de ba se oje de brem se mun fan to nuro ene niam ya de be dress ni bibia na airtime mo ye operation kra san wie no dress e kra mo sa jiska asem time we wa bra magisika na se 8000 mumma ai anji wo no e ma kra chi ti ase se obebo kasei na se mpo eburu sa kra won frɛ wo mu be sa be support no na fe wo de bai na mutu ne fo se sika na kodi baabi sei etu de wa na wo ba eye se utu ne fo sa kra na nya anwode na ye ende ne kwan so a but ko pesi kabra ano no akɔpa bosia edi aba betuatua ana ma hwe ne ba no eye ba se hospital ayi bosia wo bo ye age etimi nuam no mu edi etina bibifo sebi ebi adwena se crazy ade oyo mu di krate no ompa ba bi ompa so mu na meko bia ye nkoka ade omu di krate no enya ne kwan so a edi sebi nyansa be na sene sa asemwe si ye nyina betena office krate check na eni yakoyi scam enya mo na mbesa akoyi free eyem account nim na mete wase ye den ya me masem nyina ni asem na ba ye pe solution mema 1 minute asem na ba ye pe solution sesei no say ye be ne dan si ye be blame hospital no si ye hia ne say sesei ye ne yensa hwe o manum ye ntimi nkobo ma pampam e ma mo nka yensa enti no de opanyin ne ka wo no ode ho akwankyera man na abrampa ye be di so na de meme kan say so mu ye say ya anji obi eso be bo obi amfa ne banko me kan kra kyere wo mu efisi okwade om dia ne sana onsom de beye no na make say waso ayehye obanya yaresa feda aka sa menyi na ya obi ne di krachi kura anim ade ne ko anji om office anu om video no hunu akra no mobo si ye beye say dia ma so so ho akyerewa na ya chenie ye o so ho akyerewa eni ye je check wei fako na die bi om behia bia dia akra ni bia no om mfa sa sika no emfa hwe no na ya we boni be ne wom no obeduru ho wie ya afa na awurade nyakopo obeduru wie afa na mo beka te ne se sika no ba bi ekoto ye no ye ntimi tichem koduru a ye ntimi tichem koduru anti pesika bra na ye hwe akra no ye wie a ye du sika no ebe ma na da kotu aka no na ye wie na fama me a afa ne nkofra anji wo no emo mo medi ani mo magisika no na ya mu oya ya mu oya eduru ba bi a abibifo mo ma ye nka no krenche nipa ade o mu di krache nya ne kwa so a na ni nyina mu no menua de mesre una mami kan no se de papa ne kan no ye ne nya ne sa na ye mfre no na de o ka boy no aduro bi a wo de o ne receipt choro ye ne kasa wo ye nipa ye kasa obeti ne ma bi ase se me to aduro we 300 me to banage we se me to we se ni ye ne na ka na receipt papa na ka ho no ni ye de aka ho ni ye ne na kasa se ye sre no je se bosia na akwaje ya o mu de hwe ani nti ye sre ne buru oni wanim na onkonkwaje check no na won tiskan ma na fa kokotua na the hospital ne keke ka ne de won de ubenya abo transfer oh na me da se pa yanko ni mama bremu 1 minute ni ensan ko second case so abrantie ye asamo ya friends o kano na abrampa ya kase ne wo bie enemani so ye just ono kura check e de akwa hye hospital for no answer ana mu na mu di check ne ko to account no mu anya wona de ko to mu eya de na mu say aha sura de ne sura de esenke kwa na se kwa na eno kura no me ya me kenyina ya wo kan nya so menti ase o asam ne ba e pa no opumasi bre say ye de yan say free hwan e ho ne nkohia biom kwan kura e be fa so abrantie se na ode ne nsa agu ne bo a wode ti wei enti na ya enti no ne ye be se na abrampe kan ye be se ne se receipt no de bebre wanye enna wo mo so ya we se doctor no entimi no operation bre ya sane ma bi so nya de enka ho enti no ye no ko officer ene ma ya ototo ye no obem ya church abrampa obem ya church ni mani nyina na ne wo ho receipt no ye de attach enti papa no ye ne kasa ye be kire mu se ashama dwom ya ma receipt eno ne ade ne ye ne na ka na enti no wo ye ne bi eske bi a ese wo de ma no seske no ma sane de o ma sane 2 years ago to mo tin fa ko to account so seske no ya wo dia me da se enti nya botre wai awusuafo ensam no eto ntwaye o yanko akosua se wa ho ani yanko busa akosua se ene ye boja ye brum ni akwaje ya home ede ba ade na ato akosua se wa wo se woni ye bedi nkomo
Oba pa na te say. Oba pa na te say. Akwosu Yaa Serwaah. Oh, hello, me patro yo, na patro so e. Nyame ada Roma. Ewia mete ha na empanyimfo se wo US na niam bi press wo pa ma me de na ekro. Me patro wo. Me sende sika ema obi. Na sa time na sika ne ye 500 nti na nsesa ne ye 6600. Ena me ye mistake number no. Nti me send kwama no na me friend no se ne nsankan na so ma me hwe number ne hwe se na chese ekese ye 015 na me ye ne 51 nti ekoto obi foforo account no ena me frɛ enkrofo no mu kyerɛ me nipa ekoto na account mo no na de bae ne se eto na account ma wo account foforo no transfer free so e de call number foforo no so sister my ye de me ye nyinara on person odi misika chese me friend no kra onfa nti me ma me brother and a friend o friend no wanfa na me brother ni mo bi wo police headquarters na o ka kire nti o friend girl no na o say sika bia ma ne ho na o say okay say sika bia ma o ho dia ono kra evidence wa ha ono so aye ne research who say sika no wo account no we free account no kwa account foforo nti sa usi sika ni wo ho dia bra police headquarters na bra be ma statement say enen ana se china no be kwa wanko na me brother share omu Facebook ni omu TikTok ene ekonya ne picture jaye de ebe bia enya ade o pese odi sika no be ma me waye na adua se sika na no be fa na obi sika so de untimi fa ne sa usi ABS sika na beto m account na me ka se obi brave sika ntimi ka se noa but se wo ka che me se sika na anto account no mu de enya no kura because yen so ya research ehu se sika no ba ye na o transfer to account ma me fa nkwa eche kakra sika mo se mo de send wo kan 500 na mum wan ka currency kro Ghana sika 500 cedis ya na dollars na $500 na nsesane ye 6600 me ye no 8 May Engino na se nipa ni kiremu a osi no ofie so obi na mani ni skefra go che na besi onu de o say there be onu de o sika bia akra ma na account wo mra yen so ya research ehu say sika no beto account no ama person mu che say to ma no yi free mu ekon ni na account foforo so Ghana fo ni bi yenhwe ye o na nipa na o sika ni ko si ni so no ni din de say minyi ni so be pese me di ni din beto gasa ma me ene me ya ho nhwe enye yie wadawroma why because yenya ni din a ene ne picture ni ade a nipa no wadi nan say asase ya no say ni ho there be person o chere say the sika na koto na account no ma ni din no ye say Rebecca Ampacho me shene makati ni dini ye Rebecca adwa de la nya ho adwuma na yenya concrete yi no story no wada roma me patcho next case ni metna se na yenhwe big boss Ghana ese memo wa mane say wo phone na ekura wo no niama nkoyi a brana wo no ma wo no na nhyehyɛ ye wo ho ane se odi 15% de pebeto table so fa Ghana card kan ho edi adanse ye se no kwasem wanya 18 years asa wono mema phone kama me patcho so for line ye ben GCB bank no sanso na adum so ye telecell office fra yen sesi ye ahoma yi so ai na ene yen eni kaso bom 0200 24 another 24 and afei 24 bio na wonso so nsa ka phone Lawson Herbal Center the Virgin Doctor say yade nyina ye famra medan no na nupo de abadwa so Lawson delay man capsules wo hode ma be ma bi opeso ogina ne na so pintin se be ma mu e na afi Lawson law ken so e wo ho ma wono mu akwakote nnamu yade bone
me pacho lossing herbal mixture de obi a enum bi san say eboa ma immune system na tinye gya ne na so den ene lossing phone nkomo sesi e ne yene mu nyina na enum 0242 133 577 Midima for herbal hospital wono mo na efra we Dr. Time da so wose fa wo yade ne bra bedan no na afi won hye dan kasa fa time ntuso ntu ase mfama wunya ne ba bia gise Midima for herbal hospital ho na obenya ne sei enkran ye wo poku ase mayira kumase ye wo abua kwa agogo me patro ne doctor ni nkoma ahoma isu sesi e 0244 774 282 0244 774 282 3P garlic mixture 3P dear Mesipi Work Natural Health Limited wonum ne kura mu se fitwe garlic yadro mapa wunya bi e beboa wa ma wankasa yade bi e hyehye ba bi e hye bi e beto ayira pa ba bi afa me pa cho se ye moja broso asma kase amroso stroke na ache wa yetitiriti eye 3P garlic mixture na me kan for dia ma wo ba bi bia befa bia obenya dupa bi ato Kolenaki Kumase Kofodi Agapsin Pharmacy in Crown Kanshi ubenya bi wo ho frempanyifo ahoma so 0248 928 824 0248 928 824 Learn Dutch yankonko sua German broni kasa German broni fita Dutch kasa ubeka bia gite usua me pacho Learn Dutch for sebra Efri dwada kopem ya wada wono mo kire ne anopa sanso so na awianom ne weekend nyina so wono mo kire agrekenze ma abura so school mo ho ne ye wokumase East Legon Obojo American House eho ene ye wo frempanyifo sesi e ne kokosua kasa ibi 0274 545 771 0274 545 771 Grow fine mojadro betimi ama wa grow fine pa mojadro papa ye de yankasa ye Ghana koko na aye grow fine de wo bia se ye oba obu nse maye ya one dross ye grow fine wunyini no ko mututo na etuto moda wuntimi na grow fine enwane nu ahodo ahohia nyina me pa cho grow fine e beje wo baby abefa bia obenya bi na hye ne nso ma me se digital herbal center na dia bedwa so fra ye nsesi ahoma so 0244 596532 0244 596532 Gino pepper mix abedwa so meko wom ntos wom jene wom afi we ne ye memedi agro oba nko bodu kunko shanet nko twi meko manfifire meto mama so me pacho Gino pepper mix ewo ho wo ya jollof afabiye enkwan na wo ya afabiye sanso so ena abomu na wo cheche ya na odi bia cheche eye kama papa Jodi na me kan for dia ma wo 3A Herbal Center yen ne de 3A co capsule sabedwa so ya to ni din Coco Master me pa cha Coco atuatua woto wanim ba bia e be hye afri ho ama oyam atimu a dia wohia ya 3A co capsules ni bi usisi ya wo ya jodi ententempa kumase ba bia befa bia obenya bi ahoman na frempanyifo so na jodi 0546 107 107 0546 107 Gino Pepe medi ho adanse de akere se obia se ye oba bia se Gino Pepper and onion mix ya ba so no eye kama enti se ye jollof se ye nkwan se ye stew je wo de entempa RSYD Novigi Studios me say passport picture wo kwa kwatwa de atare won krata so no enkom ye nsi utrase wonom na eye ni ye professionally na wo ye podcasting so atomirika ko ho sini na wo twa so a RSYD Novigi Studios say they've got you enkran ene ye wo malama ba say off first Kofroko Street frempanyifo se see na fa wo ha nyina dan wonom 0574 715 778 0574 715-778 Enye Kojake farmer mesi nkonkoto eduro bia etutupa ya ase Kojake for de na ye pro code na ye papa me pacha otipa ya na wo bi tetewa wo si wo pe pro code me pacha obetwi wo si amena ye fita Kojak charcoal toothpaste no ewo ho de ma se bebo ama wo se no aye fita na wono mo regular ye fluoride de eno wunya wo si achinam ne be den na wo se no nso so aye fita kama me pacha wono mo mouthwash wo ho de wo hura no mu fra ho mai 0531 06
9945 0531 069945 Liberty Conference asa babio adofonom yenyina yentumrika 2070 ya nyambo ochena yegina mu dendenden sa belaba etimisra wuhia nsenkyerani akasa wabrabo mu a mamenka full Liberty Conference yi ma se nyambo ochena wo bepa wayiri bi ato wunya wayiri a nene wabo modin ape padlock ba ko de aka ho no ato hanki fufuo de aka ho eno a no kwa akoto nyame ako a ya papa o man hene ya adubuache na nwosira no wahwie bia gu so adane niam ni dia ma ho anyomtofo a eba ase no minister Kwame Jedu obabi minister Efe Grace nsu ginam sanso na minister Set Echampon eba mese eyenyambo a ochena Jubilee Park anopa no nsia pepepe na ya de nyina ya bonchenku wo ho yede yenchi an yesi oh glory no waje so hallelujah yankwa na afa yankwa gi details na asamu edi ho ne yemfa nto aso oba ahima ye friend saying oba baki net saying baki temenka Hello. Baki an ofedua te saying Nyame adome wo. Minua ba we de enya bone ye frame na Yaa Serwaah Sompa kasafidie so na make kasa free meti asesi na ye ma mi bi afra ya free US say sika bi a enka wono mo sende di abre obi Ghana ha ba besi wo so kiremu a $500 na say na wo de ban na sika mu a wo cost $60 million na say 6,000 Ghana cedis wono mo kiremu a sika ne besi wo so na won so kiremu ne say unim se odofo bi na gba o twade asi wo so na akobone asemi wada uroma emu te sen me pa cha wo say Menim ho hwe why. unim ho hwe Ane. enti sika bia free US abrochi memu besi wo phone so Sika bia obi ni sika na account ma nko nke office no retrieve my right. yo yate yeda se ye bekwa MTN fo ho na wonom aye adwuma no pepepe senia wo kire no maami ate sen bra wani mu dende aye nte wonka Yango padumo. yo we dey maami ohini ni wa hanka obisa say your Bible Quran before kosua no kasa preko ne cross maami de ene emfa ma wo Pe Bible. wo pe Bible pacho kwa sore ben Ko Pentecost. wo Pentecost e pacho tete last for wonyere wo honko sa enti e ka praise mu kura ntimi nyeso jeso ene enko hallelujah no kwasem meradia biguduku no na ma adwene ko so se ma nimi ma me ade kakra bi ma me awia ide na epam wo awia de boko so nya boko sa abrante bi na wabefa me baba na ahyase na insen ba ye na ebusa eba no wonka che na mnya odofo bi na obo a me busa eba na nsa na ba na ekire boy no na mse abi ade na friends say we no he etesa na ma me busa wa ma me breye na wonka no obecha se wo se wo ka bekunu tinimu no ene ye pem no pem ye de koto animu a no so chese won de enye won no Sompa FM na dofo no so yi masote se ma me so betie me agya bibia ne nkopem se ba ne be wo na akra ne wo akra na de ne papa be de beba komitie sister nasmo ka kire me no ma e ba ne wo ti ba ne wo ye no na me ma ne ko wuji ma yema we se me de kwantena ti ma ji na ma ne ko we nto de wo ya na nurse ni no kwa ne di manim ye kwantena ye ko ne de ko to nwan denfo ne no mo chese na akra ne wo ye no so ya boy na ma nim se de bi no se mo friend mo na mani so akra na wo ti ye friend ne de to nanim no na afi wo se me ne ma me bi kasaba ti nimu na oye se na kase no friend madam no yes so oba no be yakra to be yi no hospital ho nti me kwanta na onzo antena na kase ni blana me koto no kase se ye kwa de besi bia me samla back
na mistake am here and some answer go back nti no no a e debate nti awia yi ma me de ne enye mfa ma wo nti me hawa ze sia no wom ne say akra na wo ama ze sia no so wo hwe no mani nye ho hwe no week na ode biba week ne timi twam ebro na af eto so wenso akra no we no on top pampers da on top pad da atale ntare bia last pad ye de bo akra na na ni nyina me a scan ode pad ye de bo akra ya wo no na na on top bi da mai baby na ya wo no bo pad pampers wo be wanyini ntamu wo na na ye o se wo be pampers no on top bi da se scan na ye de top pampers nti numu no na ade me boss me ko boss no so anya se bebe bia nka nkire me nti ze sia no me hawa me de aba no ene sa akra no hwe ne nyo so wo hwe no enkra me ba no so nam so hwe na o hwe na enya no menti ase hwe no week no de ba na week no so tama o tena sa tama pe nti last na me yale se me pra be ma ne ye adwuma ben o ye mesi wo baba no so ye adwuma ben ba no ye wo problem o nya adwuma o problem wo de ho na adwene wo fom sa akra kire me ne kasa no kasa asa akra mu na ho sa o wa adwene mu hawo tiawa o wa adwene mu hawo tiawa mama me ma no wa no mo ne wo ai ene wani abre mani abre na mti asa wo de ka o first born boy ni dwane na na abram pa na mema nti o mo nsam kakra first born no be ma nnim aboa ya afo senia wo sitie bia mo sin su fin bia dumja senia wo sitie bia no mo de be ma atufo first born no wo ye chi no dwane firifia hu na abesi no fampo man kri ma mike ne kasagum ye se dia wo kan nyina na efo tiri ho wo ye wo dwane ye hu no ebesi ne akra na nya 7 years emu boy na me try asa nka menya boy ne namma mde na kodem de beko ma pema busuafo na mo fa akra na boy na busuafo ba chan ne wo fa ne papa emma nze wa fada ejama ma try omu a mo fa na mo so omu nim na namma enso boy na kowo ba bia ode ba saa ejama no wa omo je no hwe no enso meguso omo se no me de ne de dam so say nam sa akra no ma me life time am ba no me nana no so asa no so problem kakra sa ntim ba de no ko mo se me fa no kwa aba me sa aba me fa no nana no so ti afa so me nana no nteva na ase na ni so ohye na ni so ohye nti ama me no be say me yedem de no ko international school so me ama je sam de no ko no me so no me yare me pra ni se me nya adwuma nti ani me se na me si na afi so me ya di konsu pa se me primitive tim konsu pa ni me se so mitimi nsi enti we na one na wo na we problem ni nyina agumi so e wo ho bebre boy we no so anhwan pagan na ni anhwe nyame a ono so de we na sa abeto so ta me ni abre pa enti me kwa kan la say na me yare me ntimi ankoya adwu ankodi pa na me fa na me kan say ya e say me yare e bi so anya adwu pa bi ankodi ma me ntwa wa no baba no won fie say me baba is 20 years ago kako evrade enna me de to me ka kire na say nti bo modern na akra no chokmo ni ka fa brand na ne ye ho nye de o ka kire me say on nye de bia no benya sika na ma me da ben no benya na on de no woni bi onya no de ba nti say sika na o de ma ne week me fa nka banku nsi ne ba wo say me fa nka banku ensi ne ba ho na ya no se wasada ne dietitian no wasa kire nnuane ankwade wo se ono mudi ye nto latoji ye nto SMA ye nka kokko mfa ma akra ye bobanku ma menya obotire ba metimi afra waka kire o se keka banku bobosi wo ma akwada ya wo na wanya mfie sen afene fa no o ko mfie mienu no ebi muso anya na defo de o ye mo bobanku nkeka nka banku ma akra de bechen na nafo aidoko hwe na tese kwotwe okọ achi akwada no we mu a na etoto che bag ma de mo no papafo mu seya na maame wasem no atoma koma so ye nyina hu se ye tie edi bi di agro pressure no ano oden amfa bi ansra ye bewu asem ni mu odu nyame ya adomo a next week
ye be mo aba ene ye sori so a producers be hwe case no afrefre wonu mo e wo so mo frɛ mo nyina na kwan on be fa so aboa ma wo ba tan wasomo adwo won so wasomo adwo pacho wakoma to ye me da se na mema na mo se mo nsam no ya mo nsam o adefo ya mo nsam o sebi sa ba ya pa nam ne ba bi na nadwene mu ka no na yaw watabri wo bema enafia da wi akata ban bachi sei atimi pa kwa kukura ba ya yi ene na wo first kabra wo se yankeka banku mbo ni nkuruwa entete ma ni wa ho ya ba so dwada ma me bremu an nana ya wo hu say in fact ebi ase wo ho asamo bi ento wo a wo hu obi mobo akode ya wo kana sem sabio we yarefo kakra enu nti no ne nam ne baabi na abrantie ye de wadwurumu da ho wo ye mesini nso so ko wadwuma enya wusika wo po baabi ananka benya no nanso nana ya adufudi ade ne ya akone nam we no ye radwe se we kotwa akọ na anye na ati aka ne kom wo twa akọ no ene Nyankopon enso so ati na gina ho no so enti se no eyi na ni wuse bia oni sage no ya chi ne se oni na wo nanso so obi na so ma wo ade wo se eyade bia eya papa woni da wa ya wonnim nyansa na wo ko ene de ebe se ni kom se e ka ne se ko tango ebe ya no papa enti na ya ne wo kan metwa so na kwa adwada ye hwem na bibia to ade na ne ase ye kapa no ye be ka kire abrantia me da se na abrampa efiada obi anyim obi a na ese ya ma adwuma o efiada wanyim oba sabi oyade na adwene mu kan wa hu ne mobo na fidie ne de yi aboa bia e wo nwuram yanka nya kasem mi hu omo so na afi nana ya ansa na meba maami asem ifi maami o wa bruchiri ewure won se wankasa yi omu ade enti e be ne sa ade ama no hwe ewiase hwihwima de kosorosoro omu ade anka maami ya boko adu o mako MTN what the document bibia send e wo udin wo transfer call number foforo so nyina wudi tese on se ya na nkanya abotre kura no wontie wo o twa ye mpoa na wonkyire mu nkyire wo maame no ye ne di nkomo no pese to dwa ho na se awura no photo o se police ni ne ma ne kwan so mo team de na to TV ne so ye de ne to so na se still abusuafo ama afa na mo bi opebia no obetu na se awura di ehia se ya che no na da so yi onim se 6000 enti we wa ya kura no so ye panyi ene so de da ho no se wo da hoyi won se si anche bia e ba be bonyom woni ne te ho fefe ene wako wakra wo bia ai se ya na nam so na ka me wo be kra me wo fa bag ya na uko sanse hunu we wo ba be kra me nana ya awura yi wo hwe yie sabi se wo se ni we ye kasa we unu bi se ano brebre ma ba to kwasem nana ya nipa bi na pri kwa no nipa bebre na agya wo mu de ho ko maami zo no edin a wo sende koe no eba ye no de atoso no o se nya ono aga ye wawudin ene guzo enye fan enipa bia fanyansa kwan eye krono ne atitie na pani afrew na wonim ne ntia metwa ne tia no se do sika za ni ti no eto da bia nya kasa bebrebe we na wo se wo show working owo hwa na wa che na tum na afi wo de sa information we akoi so say wo ye lawyer ihu ahwa Rebecca na wakọ ho no na wakọ akọcheche ma kire omutia wa efiada de e wo so obi nyim obi me ma me ko ntiri metwe nana ya awura won hwe yie na afi ye hu kwan ya de ne be fa so na wo ka ma me ne bana sem awura de Nyankopon ewiase ya o wiase ya nana ya unim ade ba ko wo wiase ye hu pa ne se abodamfo nam wiase kura no emema bi no mo danye nyem yesis kadro nti ene o mo nyem wo be mo bodam ni ba no nyem wotime wo ntafo nyina be ma na abo ne dogi sa no be ma na abo ne dogi ya che sa dagie nim eti ma mi die kura de se ye so odware sha atare kama enji we no na ya wagu ya fu enu ase o ya wadafo me so na ya na me nie me so me ne ya no ye ne akwana gu ya enu ase o enenyo
akwala gu anim ase o ya wadafo sorry na munti en ye say yo yaw ye de wo hyeduada o wo foto nyina bedi ha sabi unkofa kra sabi o na adwiri mu ha enkotungum na sabi na ya wotu agum no frize sabi mensem no ojagu o no frize mati anu odi gu o ma ne kwantre no asane de obesa frim na wasanya daje ewurade nyankopon wodi afa ba bi emre na ya entumagu no eti ba bi emre yon sanfu wa keka se onko ka banku ena se bra ya funti onko ka banku mo na kutu na brampa akra wonya mfie mienu enti te banku ni makomani ni na se wanum suo na nafu ya shan denden o bounce wa men heyaw se won hweye odi agro won hweye ye kan ya no okro bezo mame kwale ebu okrom yati ye yaw query site ho unim ho mami su be kwa ne kwale query site ye nya you kwale kwale nana yaw ye mana tufo bo ye wie na ya frɛ yaw so omra no me kire kwa style crow fa so a odenyem na kra na adwiri mu ha nana ya wo se ne pe kra kan ne sen ya no be ayefro enye fie ha asam ne yemfa ntwere ho nana abra nana ya wo se yenya dai yemfa asam ne ntwere ho ya wo hweye ai se wutimi koye oba afoforo ho ade no bi baba na wakwakofa na nyem no sebi ne ba ni banku a yate nana yate why wo se na wo twi bi ode se na eba na what you be the same eba ben kasemu na kama me wine eba wine ne say 1 million 1 million 100 cities no deba and e say ne ono grass wa bomo na na ya omo modin bia omo modin bia na ya mami ko supa ti asema mi kan na ya ti asema mami wo ko supa esim ko foniama wa ene kaka na bai mami net won se mi wa yemusa wo ubusa se say no time ba na week no de man or the bar time open or the bar na brampa apart from mama nka asem kiro mitiewu se yete wo 1 million no na nya 1 million no na enye wonim say ye de ne ru office bi mu ebusa nde oye na oji 50 we mesini wo betimi ate so we contractor wo betimi atwuma 1 million na open kra na wunya wo timate etimi bia ye kasa se wo se ne ka na ode kakra ka ho a ne na ka na education ye de asi ana ye fancy na yenya birthdays no ba yenya birthdays no sa 100 cedis ya mami ken yesi obi kura ya sane ne ba 100 cedis ni bi ya kasa na wose ye ne ka na ye hwe ne ye krachi minim so kwa kodi hini a sane wose afa no ho na fata no papa na ene eye na woda edi a ye de frɛ no eye ohene ba nyako Lemuel ena brofudi aba Lemuel di na woda ne senti na wofo akeka wontira bomu ene sompa adwuma yekuofo nyina yakeka ye ho abomu ema abofra yi awoda pa Lemuel nyame enye wakoma so ade nyina emfa mawo na onfa wo ensi ye adofonom ene ensem ni bi ni aprogu hoye o me ma osimanu mpe na wonso so aba bedi nkomo ibi nyame ya adoma jwanda ne ato aso ahoman ya onim dada na 0548 931 931 ana say 0551 931 931. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Oyine me pacho mi entie we. Yeah, lana ala pacho boko de. Nyame adomo mira. That's a little problem. Street. I read the Muhammad Friday. O kasa ni mun na ho. Hello. And that Friday, the only another party said they must have to be the member of Sunana. Because we lost in Papa and this one. Yeah, no, I said it. So, we are going to come from the same land. We are going to come from Famla. I'm Mr. Mother said,
Obeka bibi ada I look at or compensate girl as a compensate girl because obi adum ko chamra dia na na go peka dia 1 million dia enya 4 million na papa skaba I say yeah for pay 2 cities they say na and 2 cities is 25 as I say what you say na me pa so ma me pa ni no so dia no or ka e no that's about my so and so mo pa ka do say na ba no 7 years no good na kama amene de koma busi afona ejaka busi afona ni Meda say hello good afternoon ohine me pa choma hey me pa choma me ho ye pa wo kasa no na ye nte na bontin pi me pa choma so mpɛ me pacho my some penny yetie o aha me pacho me di ma me kasa fish hu yo brahima yetie wa me pacho mu first case no je Lekma for no ye no emfa kwam e se mo na mo je check na mo kotua isi mi pa na no kotua to account na wonim se that account no nye pharmacy for na account nti no o de ba kwa akoto ba bi a nipa no o mbetim da sha kola no na infie mi na mo toto papa so mesra mu ni eche na mu ni sika ma no yo Lekma for no ye no fa ne kwam nfa ne kwam me da mo ase ye nso so ye da ase papa hello good afternoon ohe ma me pacho me entie wai ma me pacho test case no na nka me frɛ leda no ono nya boche no pa receipt ne ka wono on fanko na kakre bia obenya ma no onsom de ma ne mba no kwa no hia ne ba no kwa wo ho dia ye be fa okoji ro na wa ejuma no aboka on fa le de ma na ma ti ban to so ma me no nya boche ya no me ye kitamba ni dio ma be yini da be bi wo popular na so ya fighter ye femba no and 100 cities a week no onsom de mala Leja o manage no na mo be yin mana gwenye duma because the chia sabi na jumunda na pede no kwatia ne de nyan sheni o mana gwenye duma me das yensu ya da say hello good afternoon ma me papa goni papa bi hello o ye tie wa ma me se wa udi na pene do do kinkes aha na me try ya say menya voice no na yankai din no man pizarro fire ko ma me no bo pa so na me do podia ye nua be ma yawi kwa bi so ogu memani ma ye da form we are say yemfa nipa ye nipa weakness ana ne sinto emfa emu no kwase ya be very asa no kwasem ye say ma mi ka say ni ba bi chedan ko ye mani ntino fine we be ma wakofa no wo ne na wo Argentina bofra o innocent ya wo ne mo hwe ya wo ba no ati bi obi ani njonko ade be so wo si ya mo be nkuma o be minister o be president it is what pop flag dey emu na be na ma mi so asabi very asa kum dey wo for ma woni anwo ti be da ra akala no na saade we nti na bi ampanyi ka se mi se da chia se mu nti ana body no ne ma hia sanze woni se da chi be twa no amana ka ne mani nti no ya o de na ma pra no e je sre wi no o da bo fra no o na da chi obi nim ya bo fra no ba be ye about Pizarro Kinkers Macau. Yeah, that's say hello, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Oh, he me pacha o was so ye nin komo Yo, me pacha o goloni Sompa German of this good vobo than no hope. Me boss, ogoro yankwe. Me born in an Abram papa. For managing who managing coaching kwasa It's a ubu because no Saudi didn't know you know for who the money didn't live no for your misa. The best say black of it. One of the photo Nipa Najum come. Now then Najima Wodia, Asako what about Flodia, a better than 100 cities for month in India. And then a new can nice. On 1.5 B. That is a Enconim. Thomas Jordan and friend, but the friend 1 year one. I think there's some TV and some from a few for a bit in here, but my MP and I go in quiet for now. Yeah, that's it. Yeah, for a full chat way. Nadia CNC. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam.
Me boss me patcho wi my entie we Sompa. Oh, I big and the midwest enough. I me for to a mom na men passer humanity. Ya mama ohini ni odieja papa. What's what for modern source money pa ya fa anything and pon be mo ye kodu hu. So we ni wa that to retire once so beba be na de na what ni avoid madin ediaboa o man Ghana nya fantomai. Me patcho me mama me the kind akọ first case no so no kwatem no se Ghana for say bi ye mu bi mu ye se ya Christopher na so ye tinu ablanti fi o hawne amane a wa kwa kudi ye misa doctor for ne say sanke yo mu bapi ana mu nia bi e na kosa hawi mu a anka die na ombeye obi ma ye adom ablanti amana tina nya sika se o de hwe na ba na e de dru ho a mu di sika man fa nkoto de bi e what that masa manako bebutia ene ba no kra yemi tese no wato no a die na kwada ne begi sa kwada no masa ne yare wi a kwada no kwamben so na papa no ebetimi ahwa kwada no amana ye de anya de begi enti efre doctor for no omonhwe kwa mbafa so a sana ewo ho no kampo ne ka kamobua na kwa papa mo befa so a anka papa no bisa be katika na ko no so wati manya kata pina orba kwada no hwe de mo so mo ye de moye ena de echa to eye maame na o 100 cities no ye no eye 100 cities a week no eye odo ewiase no edendie na so se nipa no 100 cities no de ba na nya e kapa na woni ne be yeden woni ne be kana bia obetum a wati na hwe kwam papa nso a obekọ so yede atum na nyama yeden aye kama na okasa wo hye no na ebi a otina wan wini bi ma eno so be yeden ba ko na papi a atiga papi a kono na so we su ko jani a na je tem yeni no betima so mana enti ya bafre yen na yen kambom na yen moafen sendi se ba yen ze kwan ya de paso a ye beti bebi a ede bo bu ye da say anofonom ebre na nya ya bio ye da munyina mo asese ne fiada mo beka ye homa ya brum a ye de asi me sore nso a na me tan de nchia kakraka pa de ma me maami ohini ni adazo so fo maami premier ni be a wo bia a wote yenka bia nyame nhira opa se wetwa sapa se di ato ho me de obi bia se nyame adom aduada Sompa Nkomo me si eye